Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Mahira, kelas 4 SDN Ciberem, Kecamatan Pangalengan. Dalam rangka mengikuti tantangan literasi Leksamedas Kabupaten Bandung tahun 2024. Di bulan Juni ini saya akan membacakan Quran Surat Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aytal ladzi yanha abdan idza shalla. Ara'ayta in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'ayta in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Fal yad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Demikian Quran surah Al-Alaqnya dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.